Reka nkusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi wo kunda haha ubwenge TV. Ikaze none ku biganiro n'amakuru tukugezaho bitandukanye umunsi ku munsi. Nizere ko amaze gukora subscribe aho waba uri hose yagiye hatandukanye ku isi, ugakora like ndetse na share ku biganiro byacu kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru tukugezaho. Amakuru rero atugeraho muri aka kanya nuko Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Ubuhinde Shiri wa gatanu Maridalani uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Amakuru yashyizwe hanze na Village Urugwiro avuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye Shiri wa gatanu Maridalani kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Ugushyingo 2021, gusa ntiyigeze hatangazwa ibyo baganiriye. Shiri wa gatanu ni itsinda ayoboye bari mu Rwanda mu rwego rw'ibiganiro bya komisiyo ihuriweho n'ibihugu bigamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Mbere yo guhura na Perezida Paul Kagame, itsinda riyobowe na Shiri wa gatanu ryagiranye ibiganiro n'iry'u Rwanda ryari riyobowe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Ibi ni ibiganiro kandi bigamije kurebera hamwe uko umubano w'ubutwererane bihagaze hagati y'ibihugu byombi n'icyakorwa kugira ngo birusheho kunozwa. U Rwanda n'Ubuhinde bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku butwererane mu nzego zirimo ubuhinzi, ubuzima ndetse n'ingufu. Mu yandi makuru, abaturage bagera ku bihumbi 4,144 bo mu turere turindwi bahawe telefone zigezweho zakorewe mu Rwanda, bakaba barasabwe kuzikoresha neza mu kwiteza imbere no gutanga amakuru mu kumenyekanisha ibice baherereyemo. Izi telefone bazihawe kuwa mbere tariki ya 15 Ugushyingo 2021 muri gahunda ya Connect Rwanda yatangijwe na Perezida Paul Kagame, zikaba zaratanzwe hirya no hino mu turere turindwi turimo Bugesera. Hatangirijwe iki gikorwa hatanzwe telefone 566, Igicumbi hatanzwe telefone 1065, Inyabihu hatangwa telefone 469, mu gihe muri Ngororero hatanzwe 420, mu karere ka Gatsibo hatanzwe 602, Igisagara hatanzwe 516, ndetse no mu karere ka Huye hatanzwe telefone 505. Iki ni igikorwa kiri gukorwa na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye barimo MTN Rwanda, I&M Bank n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye. Abaturage bahawe telefone zikorwa n'uruganda rwa Marathon rukorera mu Rwanda, buri imwe ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 130 by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yavuze ko abahawe izi telefone batoranijwe nk'urugo rw'icyitegererezo muri buri mudugudu mu rwego rwo gufasha abaturage gutunga telefone zigezweho. Bamwe mu baturage bahawe izi telefone bashimiye umukuru w'igihugu watangije iki gikorwa, bamwizeza kuzikoresha neza no kubafasha mu iterambere. Nyiramana Justine utuye mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera yavuze ko ari ubwa mbere atunze telefone igezweho, avuga ko izagira umumaro umuryango we ndetse n'abaturanyi be muri rusange. Naho Twagirayezu Jean Dodier waturutse mu murenge wa Musenyi we yavuze ko iyi telefone igiye kumufasha mu buryo bw'ubucuruzi ashaka kwinjiramo bwo kujya acuruza amatungo, kandi ikindi zamufasha ni ukujya atanga amakuru yiriwe mu mudugudu wabo. Connect Rwanda iyi ni gahunda yatangijwe na Perezida Paul Kagame igamije gufasha abanyarwanda gutunga telefone nziza kandi zigezweho. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye bamaze gukusanya telefone zirenga ibihumbi 44. Ku ikubitiro hakaba haratanzwe zigera ku bihumbi 7 mu gihe izindi zigitangwa. Mu yandi makuru kandi, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabwiye abitabiriye imurikagurisha nyafurika ry'ubucuruzi Intra-Africa Trade Fair ko igihe kigeze ngo ibihugu bya Afurika byinjire mu gukorana ubucuruzi. Ubu ni ubutumwa yatanze ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 15 Ugushyingo ubwo hatangizwaga ku mugaragaro iri murikagurisha rizasozwa kwa 21 Ugushyingo 2021. Imurikagurisha nyafurika ry'ubucuruzi ryitabiriwe n'abasaga ibihumbi 10 riri kubera mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo, hateraniye abamurika 1000 bo mu bice bitandukanye bya Afurika. Itangizwa ry'iri murikagurisha ryitabiriwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Olusegun Obasanjo wahoze ari Perezida wa Nigeria uyoboye inama ngishwanama y'imurikagurisha nyafurika, ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Iri murikagurisha kandi riri kuba ku nshuro ya kabiri, ryateguwe na banki ya Afreximbank
Frank umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubunyamabanga bw'isoko rusange rya Afurika. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente uhagarariye Perezida Paul Kagame yavuze ko iri murikagurisha ry'ubucuruzi ryabaye mu gihe gikwiriye. Ati ryaje nk'amahirwe yo kubakira ku byagezweho mu imurikagurisha nyafurika ry'ubucuruzi ryabereye mu Misiri muri 2018 y'ishoramari rya Afurika ryanditse ubushabitsi bifite agaciro ka miliyoni zirenga miliyari 32 z'amadolari y'Amerika. Umwe mu mishinga migari Afurika ihanze amaso mu cyerekezo 2063 nishyirwaho rya AfCFTA mu kwihutisha ubucuruzi buhuriweho n'ibihugu bya Afurika no gufasha umugabane kwisanga ku isoko mpuzamahanga. Muri uyu mwaka IATF yibanze ku ntego yo gushyira mu bikorwa AfCFTA nk'uburyo bwo guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari muri Afurika. Imibare yerekana ko ubukungu bwa Afurika buzaba buri kuri 2.1% bwariho muri 2020 bukagera kuri 3.4% muri 2021 ndetse na 4.6% muri 2022. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ati usibye izahuka ryitezwe indi mibare yerekana ko Afurika ikiri inyuma y'indi migabane. Iki nicyo gihe cyiza cyo gushyigikira ubukungu bw'ibihugu bya Afurika. Yavuze ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu kuba igihugu gitera imbere mu nzego zose, bizafasha kandi mu kuzamura guhanga udushya, ubushakashatsi, ibikorwa remezo n'ahantu habereye gukorera ishoramari. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bari mu cyiciro cya nyuma cyo gushyiraho uruganda rw'inkingo zizafasha guhangana na COVID-19 ndetse n'ibindi byorezo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko muri Mutarama ibihugu bya Afurika byashyize hamwe mu kwishakamo ibisubizo mu by'ubukungu, aho yavuze ko ibicuruzwa na serivisi byerekana muri iri murikagurishwa byerekana umuco wa buri gihugu muri Afurika. Ibi bifasha rero abacuruzi bo muri Afurika kubona amasoko no hanze y'umugabane. Yasobanuye ko Abanyafurika bakeneye kubyaza umusaruro umutungo kamere uri ku mugabane ukavanwamo ibifite akamaro, ndetse agira ati twizeye ko imurika rizaha Afurika uburyo Abanyafurika bakora mu nganda bashobora gukora no gucuruza ibicuruzwa byinshi byakorewe ku mugabane. Ati ndumva buri wese yifuza kuzabona ibyakorewe muri Afurika atari ahandi. IATF iri kuba ku nshuro ya kabiri nyuma y'iya mbere yabereye mu mujyi wa Cairo mu Misiri muri 2018. Iri murikagurisha rero riba buri myaka 2 rigamije guhuriza hamwe sosiyete, inganda, ibihugu n'abandi bacuruzi nyafurika bagasangira amakuru ku bucuruzi, ishoramari no kunguka abakiriya bashya hagamijwe kongera ubuhahirane hagati y'abatuye umugabane wa Afurika. Olusegun Obasanjo yagize ati iri murikagurisha rizatanga amahirwe ku bamurika bashobore kwerekana ibicuruzwa na serivisi zabo no kuganira ku ishoramari ryabo, byose bigamije gushyira mu bikorwa iri soko ndetse n'iri murikagurisha muri rusange. Isoko rusange rya Afurika ryemejwe n'ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika rizahuriza hamwe abaturage miliyari 1 ndetse na miliyoni 300 batuye Afurika n'ibihugu 55 bifite umusaruro mbumbe tiriyari 2.6 z'amadolari y'Amerika. Mu yandi makuru kandi yavuzwe n'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko ugiye gukaza ibihano wafatiye Belarus nyuma y'uko icyo gihugu gishinjwe kuba intandaro y'ubwiyongere bw'abimukira baturutse mu burasirazuba bwo hagati bagana mu Burayi. Ku mupaka wa Belarus na Polonye hari ibihumbi by'abimukira baturutse mu bihugu bya Iraq, Syria, Yemen, Afghanistan n'ibindi bitandukanye byiganjemo ibyo mu burengerazuba bwo hagati. Ababimukira benshi bageze kuri uwo mupaka baturutse muri Belarus, ariko naho bakaba barahageze bafite ibyangombwa by'uko ari abakerarugendo, gusa bikaza kurangira benshi bagiye ku mupaka wa Belarus ndetse na Polonye. Umuryango w'Uburayi watangaje ko uburyo abimukira bageraga muri Belarus ari ibintu byapanzwe neza bifite gahunda, ku buryo abimukira binjira mu gihugu bazi ikibazanye ari ukwerekeza ku mupaka wa Polonye, cyane ko Belarus ari umunyamuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ikindi igihugu kandi cyavuzwe gishinjwa kuba cyorohereje uburyo abaturage mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati babona viza yerekeza mu bihugu nka Belarus. Amakuru akavuga ko ambasade z'icyo gihugu mu bihugu byakuwemo abimukira zabaga zibizi neza ko ikibi bibajyanye atari ubukerarugendo nk'uko byavuzwe, ahubwo ari ukubafasha kugana ku mugabane w'Uburayi. Abayobozi ba European Union bavuga ko ibikorwa bya Belarus biri mu rwego rwo kwihimura kuri uyu muryango uherutse gufatira ibihano icyo gihugu. Rero ibihano by'ubukungu
kizira amatora aherutse kubayo. European Union ivuga ko atanyuze mu nzira azikwiriye. Ibihano byarakaje Perezida Alexander Lukashenko wa Belarus wahise ashaka ikintu yakora kigahangayikisha European Union. Ivuga ko inzego zishinzwe gutanga ibyangombwa by'abinjira n'abasohoka muri Belarus zakoranye n'ibigo bitembereza ba mukerarugendo muri icyo gihugu ndetse n'ibigo bifasha abantu bava mu bihugu biri mu burengerazuba bwo hagati kugira ngo bashyireho umugambi umwe w'uburyo abimukira bazajya bagera mu Burayi mu buryo bworoshye. Ibi byakurikiwe n'ubwiyongere bw'ingendo zikorwa n'ikigo cya leta ya Belarus gikora ubwikorezi bwo mu kirere Belavia zihuza Belarus n'ibindi bihugu birimo abimukira. Nko muri Gashyantare iki kigo cyari cyakoze ingendo 28 mu burasirazuba bwo hagati ariko zageze kuri 35 muri Nyakanga uyu mwaka. Leta ya Belarus yahakanye uruhare rwayo mu kwinjiza abo bimukira. Hagati aho Belarus yatangaje ko ishobora kwihimura ikaba yakumira ko gazi ituruka mu Rusiya igana mu Burayi ishobora kunyura muri icyo gihugu. Kugeza ubu abantu 8 bamaze gupfira ku mupaka uhuza Belarus na Polonye, benshi bakaba bari kwicwa n'ubukonje ndetse n'umunaniro. Dusoreje mu gihugu cy'Ubwongereza nuko polisi yo mu Bwongereza yatangaje ko igitero cyagabwe mu bitero muri iyi migi ya Liverpool ari cy'iterabwoba nubwo itatangaje byinshi ku mpamvu yatumye kigabwa. Iki gitero cyagabwe tariki ya 14 uku kwezi gihitana uwakigabye. Polisi ikaba yaririnze gutangaza amazina ye kuko iperereza rigikomeje. Uyu wakigabye ngo yagiye mu modoka zitwara abagenzi asaba ko imugeza ku bitaro by'i Liverpool. Mbere yo kuhagera uyu mugabo wari witwaje biturika yahise bituritsa batwika imodoka yarimo ndetse ahasiga ubuzima, ariko kubw'amahirwe wari umutwaye yabashije kurokoka. Polisi yatangaje ko ibyago by'uko mu Bwongereza hagabwa igitero cy'iterabwoba biri hejuru nyuma y'uko mu minsi ishize nabwo hari habaye ikindi gitero. Polisi kandi yavuze ko abakeneye serivisi z'ibitaro byari bigiye kugabwa icyo gitero bashobora kuzibona ariko ibasaba kwitwararika. Impamvu z'iki gitero ntiramenyekana ariko bamwe bavuze ko bigaragara ko mu bihe byaguma mu rugo abantu bamwe babonye amahirwe yo kwigishwa inyigisho zishobora gutuma bagaba ibitero by'iterabwoba. Abantu 4 bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo batange amakuru, cyane ko abafunzwe ari inshuti z'uwagabye igitero muri uyu mujyi wa Liverpool. Reka nkwibutse ko yari haha ubwenge TV, nkushimira wowe wamaze gukora subscribe ariko nanone nkusaba gukora share ndetse na like na comment ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo tubashe gukora ibyo mwishimira.